Kinga take ture tonu ko ngā runanga aiwi me waratou tikanga whakahaere. Koera tetahi o ngā take I ata wānanga tiai e ngā roa ia Māori I roto I tā rātou hui I tēnei rā. Ko te noho a te karauna me te iwi tētahi o ngā wāhanga nui I wānanga tia I te hui. Tēnei hui e pāna ki me ki ngā whakaritinga mō Aotearoa whānau. Te hui tuarua e tuana ki te papa, koera te huinga mō ngā roa ia Māori. Ko tētahi o ngā tino kaupapa I whakae te rōpū roa ia Māori I te rāne I ruti tā rātou hui. Nā hoki rātou ki te wākainga, he āwhina I o rātou runanga o rātou pori kai tiaki, ki te whakarereke I o rātou kawenata whakahaere. Arā, kia whakaurihe atu ngā tikanga, ki roto I aua kawenata. Kia whaihua ai te iwi I raro I te tikanga, I ngā, I roto hoki ngā ture, e whakahaere tiana wa tātou rōpū, wa tātou rōpū whakahaere, wera ngā runanga e ngā pori kai tiaki. Ko te whakapona te hunga I noho ki te whakarongo ki ngā kōrero a te karauna e pāna ki te tiriti o Waitangi, kei te taringa turi tonu te karauna ki ngā wawata a te iwi. It's actually been quite frustrating but also quite telling that a constitutional conference seems to be skirting around the fundamental question of the status of Te Tiriti and how we engage in a genuine constitutional dialogue. Te mahi nui kei moe te kāhui roa ia Māori I nāia nei, hei tā ngā kai hautū o te hui. He whakararata I o rātou rūnanga ki ngā kaupapa I wānanga te e rātou I te wiki nei. Joe Glenn, Te Karere.